Ne deysiz aka? Naq bakmakçı olup da çatı üyesem ben bulardan candan çıqa albayım attı. Tuğanlar assalamu alaikum. Kemal akanın atların mayakteşip götürüp koyalı. Gel Camir. Gelip kaldık aka, Kemal aka tinçsiz bu? Tinç yaxşı. Atlardı varap. Keç şu atlardan kol boş oydattı. Atlardan kol boş oyda aka. Baldar satpayda alıp kalgan. Satı üyeyin desem ilaktaşat. Anı kerelik keçke bakmaç olup turaz aliga. Bulardan jegen hesap kılsan Falan. Bunasın satı üyem. Pulu jöndirak Jamir. Bunun bana bir nimesini ayet attınız aka? Bunu bir ükaminin balasını al bergenlem. Ulak ayva çavatkan. Topu barışı, jügürgön, çıgışı ayva jakşı. Aytpaydı attı baga verin dep ketip kaltırdı Kazakstan'a. Bağıp durun dep. An satpağın da aytdı. Men ne kılam men körüdasyň sağa arturam keçke uşular menen. Ala biraz jona kısa da al albayım da. Ana ol emes bazarga baryp kelgende de kol tiýip etdim. Ba köp Bazarda wagt bolýar. Köp oyun oýlaýtkan at garaşça. Az jalgyz oşo kynaldy. Ulaka bara albaytabız. Ulaka bara albaytabız. Ulaka bara albaytabız. Apar çapkıla desem bar çoçuýt attan. Ana oşo bazaka küçük atlar gaýsylar? Gaýsy atlar? Menimçe en küçtü muna bolup atat. Bak Jalabattan çıkkan Hanuruk dedem ayağı maga karаңгы. At jakşı bolup atat. Bul bilese. Balaryň çawataby? Jok, özüm çapdym bunu. Özüm çapdyňyzby? Narkı balamın atı bayağı 77. Anı men çağırmay koydum. Maga turu gelmedi al. Narkı mı? Bar mingen at da? Ova. Bayağı jolar çapkan. Anam men pelim bar palvanlarga atıp bereyim. Bultur kanda bir ulaktar sorunları taşlar turdu? Ova. Eki jolu palvanlarga berdim sırasında atağa çıkıp kettim. Palvanlar mese atağa çıkartat. Ana maga turu gelmedi al. Ana onu al Emirbek'tin atı. Ala attı Karagulcalıklar biri at garanta çurgandan bergenlem. Ulakat çağıp anam pulun beresinler depçe. Ulaka o yakında garanta suratpay hazır. Men garanta bere albayım. Kalıgan jeyinga çağıp jarasa pul tap berdi beresizler. Jarasa attı bergile degende. Attı уже alpar berip koydunuz mu şularga? Bergen o şerden yüktep geçken. Ayva çoň ulaklatdı. Jalabattan apar jalabattıklarga satı yitirdi attıçı. Oşo ulaktarlar mı? Ulaka da apar battı. Anan olardan gayra özüm atma özüm payda verip satıp albadım mı? Anan birölerge sattım da jakşı pulga sattım attı. Emirbek ını aydatda ilakta öyle bunu satıp yiýseňiz men atlardy garabayım da ben onany çap desin onu ayt, munany çap desin onu ayt. Munany satabız emi ayla jok em 4 atty karaş kiyim boltat. Bu ulagynday? Bunu barışı jakşı topga kirişi bar jaýynda. Ayı gana at içinde alatap. Alatam ne kanday? Orta eti var da mında. Bunlar çok küçük tolgan at emesden. Dermanı azrak mı? Derman ömerak jemge tolturşerek. Anam boyu 1.55 ile. Körgenler 1.60 çıgat 1.55 bir at uzun. Görüp atasmı? Bası kanday ka? Jakyn bola turan satıla turan 200. 200 ming soň. Munda etseten göçtünlep bolu. Yür da var. Koçkortumşuk. Öte uzun eken ha buroga? Uzun, öte uzun at. Uzun öte. Bir ay çapda şeytez da. Bunu Jalabatdan alıp geldim. Ak toğuk bu şonday жерden. Taza kırgızılık eken da. Çatka ayaktan emeleri küçtü. Az minip görüp etkemiz onda ka? Minip ne lazım? Çağır görüp hazır. Jamir. Suray öğret eken da. Suray öğret. Buna Hanuruk kança surada aka bunu? Bunu jakşyla surap atat. Attın suutkusu öte kıyın eken. 1,5 ay oldu. Dagada suut alıp edim topga salıptam. Butu kanday? Jakşı bolup kaldı. Butu jakşı bolup kaldı. Darladınız mı? Ova. Bu kadar jakşı da payda berip atat. Satım jok. Sebep jakşı maldy jakşı pulga satış gerek Jamir. Emi bul. Pulu gelse satam. Aywa Kırgızstanda en çoň ulaklara çap görüp pul sanasın bularga. Muna üçön eten. Üçön eten ha? Üçön eten. Kırgızstanda mem degen ulaklara çap görüp pul sanasın. Tuyan görüp koyul çaka. Muna putu. Hiç nese bilinbey kalganda. Bunun çoňu la. Owa işigilde, bayakynda jaraldy. Ananda bir aytar. Valige çala berset da atyn çöndürüp eleçe. Bunda maga bir körsötken eken. Maga bakynda köz jarat dep çykkan dep körsötken eken da. Ötkende egasy çykyp al taryndy. Hem telefonda düşündürüp etken da.
Bunu жолда арқан қиып, теріні күйгізіп қойған екен. Ошодан заражение өрген. Ошондан заражение болған екен. Ал içine май менен сакаятта. Бирок билинбей так иштеги азыр. Эч нерсе билбейт, улакка чабат азыр. Бирок суuткусу өтө оор экен улаттын. Эне жагы Санчо дейт, ата жагы хан урук деп атышат эми. Ошондой такалды. Баягы Нокенде Улаш деген абанын бейлеринен чыккан экен. Бирок өтө суuткусу кыйын экен. Ушунча ат сууттум, мындай суuткусу кыйнаган ат болбоду. Тоо күчтүү экен бирок. Топко жакшы барат экен. Жакшы барабы? Мен атты аягы оорураак десем, жок, кече бир палвандарга берип чаптырдым, катуу жүгүрдү. Катуу жүгүрдү? Анан тамашалашып, канча алдыңыз, канча базардын аты деп койсом, ошол атты ошол пулга берүүйдү деп таң кылып атышат. Мага жөндө келген, себеби мага келгенде ат касалды. Путтан кеткен. Басы чыгып калса буну сата бересиз да. Айттым го, $10,000 болсо сатам. Али экөө эме мээнет бар, ат тазаланды. Тазаланды десеңиз. Ошо баягы $50-100,000 аттардан күчтүү барат, күчтүү жүгүрөт. Ага тан алам мен. Onu alып болсо Кызыл Суну ат экен, тааныгандар айтар. Тагыбы? 450 Кавлан деген жакка сатылган экен. Кавлан көлгөбү? Кавлан көлгөдө да. Анан айланып мага келип калган, анан ошо бир тааныш балдар улагына деген улагына гарантия бербем. Алып кеткиле да 2 жума чаап улакка. Анан улакка жараса пулдап келе болсо аттап келе десем, алар апарып Жалалатка сатып ийдир. Тактыбыз Жалалаттын аты экен бул да. Тактыбы? Бирок ушунча ат чаптым, мындай жүгүрүп барган ат там экен да. Буну бир үкөлөргө саткан элем. Сатсам Эмирбек муну айтат да. Булар чабалар бир жолу. Өтө казыктуу экен болот да. Өзү чакан эле экен өзү. 1.60 барат. 60 барбы? Бирок казыгы башкача экен, а? Казыктуу. Карабайдын тазалар да. Анда ака номериңизге чалып калаган атты тандап ала берет да. Онаны. Мунаны эле. Пул айттым, пулу. Пулу десе 10.000. Мунаны 10.000 болсо сатылат булар. Болду ага. Анда базарыңыз дерсин ака. Эме касемеңде